Dobar dan ljudi, dobrodošli na ovaj novi kanal Herbake Gaming HG. Ja sam Herbaka u Minecraftu i inače ću igrat Minecraft i tak neke igrice. Ovo je inače moj skin. I za danas sam mislio da igramo mini igre. Ili nešto tako. Znači ovo ne di server select. I da idemo što ćemo igrati. Mini game, survival. Idemo rađe Skype AP. I uzet ćemo kit Archer. Dovoljno. Milton Infinity. I idemo za malo. Ano vi preložite ovaj neki slovenski server, malo laga. A vi preložite neki server pa mogu i s vama snimati. I tako, ja sam uvijek dobro spoločen sa snimanjem. I ako ćete, ako skupim dovoljno lajkova i subscribera, mogu i snimiti preživljavanje. Ovo prije nije bilo, idem vidjeti ko je to novo. Super, dodali su. Prije bio samo ovaj mali utačić, a sad su dodali svašta. Samo moram onog tamo naciljati. Opa. Evo ga ubiti bez ovog. Sad ćemo ubiti onog. Ja ću ga ubiti. Ja ću ga ubiti. A, kud on to? Ehe. Imamo tamo. O, ej. Kid pipine. O. A ja sam to već igrao, pa vidim koga imam bodova. Lalalala. 186. Ovo se red malo laga, ali prije nije. Enter. I idemo fubale. A ne, krivo. Možda ću igrati na Mineplex, ako želite. Neću ne samo Minecraft, snimat ću GTA, ja mi sve igrice. Mi samo predložite. Da li nastavimo ovaj serijal, ali tako. Aj moj! Ne. Aj, ne me gađa. Pakić. Nećeš me pogodit. Ne. Niš, ide tu. Ali, opa. Kome to? Nja. Sigurno neko tamo, to je još jedna taktika, to ću jedna isto tako. Opa. On je saskačio. I pakić. Odmah je gotovo. Dobro, mi kica mora. U deskripciji će biti tu IP adresa. I možemo se jednom naći i možete biti u klipu. Pa kao, jel ima neki hakel to laga? Dobro je. Šta? Pa kaj ga nisam ubio? A, moram sam svijetit za kill. Okrenje je kill. Ba, kim Archer. Hehe. Snimat ću Scaros. Bok. Hehe. Brzo healing. Mogli sam ga. Moramo još healinga. Dobro što imam Infinity na bowu. Tako da se ne moram brinut. Kad ću istrošit strijele i to. Moj. Ovo ima kit sniper, koliko ja vidim. Imam kit Archer, to mi je najbolji kit. Ovo je dosta laka server. Ne.
sam da mene snajper lako ubije. Archer. Nekad mi je Archer najbolji zbog Infinity na bovu. I sad ću, neću zapravo pokazivati najbolju taktiku. Od kad su promijenili spawn na serveru, dosta laga. Ne znam, to ima veze, ali... Od 10 playera samo, koliko sam ih ja sad ubio, nemam pojma. To ćete ih vidjeti u videu. To. Tamo je žrtva. A ne, toga nisam ja. Sad ga jesam ja. I sad sam ga ja. Tamo je Pipi. Tak se zove kit sa Iron Armorom. Opa, Witch. Kit Witch, o ne. Archera se najviše moram pasti, ali imaju vatrene strijele. Opa. Ne znam koga još da gađam. To i tamo si. Haha, Archeru, moj Archer. Kaj? To. Ne. Nisam ga uspio na cilj. Imam 128 deta i 98 kila. Dobro, potom sam mogla zaključiti da ne igram prvi put. Ali imam ideju. Idemo. Ne. To! Samo tu moramo ovu bazicu. To se inače možeš koristiti kao baza. Ako skupim negdje 10 subscribera nakon ovog videa ili nakon ovog serijala, dolazi Minecraft preživljavanje. Samo što mi mi achievementi nisu dobri. Pa, žrtva. Ne. Dobar je night vision. Ne znam da je ovdje, pa kako sad? O ne. Jedan je mob bio bypass. Neko će koji je to hakao. Joj, došao. Zeznuo se. Ne, pa ti si gotov, ne. Archer. Ja. To mi najbolje ću dolje. Ne, sad neću ispast. Dobro. Dobro, idem sad na start taktiku, ali to je bilo dobro, tako još samo onaj jedan otoč. Ne, sad je ovo tu. Kaj? Sad ide njega zeznut. Sad ćete vidjeti na koju foru ja zezam ljude. Neće on vidjeti. I... Ne, daj se tako. I... evo ga. Sad ću vam pokazati najbolju foru. Dođite ovdje i... gađaj! Ne, nesto s onog. Otočić ja vratio se, ne. Ne, voda. Yes. A to znači da tamo ima neki... Pa gađaj, pa ovo je bio banan zbog hakanja. Malo prije pisalo. Šta je? Tamo su galje. Dok se iskačali, ne. Šta je ovo? A sad ću vam pokazati još jednu foru. Neću sad.
to će za sljedeći put. Evo mi se sad ne da oduzimat od videa za votanje. Kad votate dobite kit Thor, to možete stvoriti munju sa sjekirom i imate na bowu minigun, onak da ispali više strijela. Imate full diamond armor, enchantani, neke napitke, to. Ali šteta što nemate infinity na bowu, onda bi to bilo savršeno. I samuraj, nije samuraj. Ne, opet ovaj. Pa koliko me... Sad baš da vidim koliko je puta ubio. 1, 2 još je iza njih. A ne kožem kaj ću ja svojim novcima, šta ovo ne mogu. Evo ga. Čekaj, pa to je Thor. O, kako princ Thor. Ovo je... Hajde, idemo još nekoliko puta umrijet. I, no. I snimat ćemo s nekim drugim kanalima. Tak, malo. Da nije stalno da igram sam. Ne. Player. Dobra ideja. Vić. Au, ma daj. Ne, imam još samo jedan. Sky Soldier, kako mi to ranka. Pa ja sam Sky Soldier, prije bila samo Soldier. To, yes. Evo veći rang. Nadam se serveru bio i creative rank. Ali je server propao. Daj, pa njega trebamo zapaliti već od kad ima hak. I mislim, nije to još kraj epizode, idemo još par puta umrijet. Evo ga, mislim da ovo zadnje. I sad moramo ubiti nekoliko tisuća, stotina. Idemo na ovo je dobra platforma. Ne gledam koliko je 12 playera, ne vidim nijednog. Izgleda ovo zadnji put da umirem. Opa, ono je player. Nije, to je trava. Kad ovi snajper imaju lančana dijela, pa mislim da to snajper. Dobar imam huzuni, pa evo ga. Idemo još jedan pipi. Joj. Možda uspijem prebaciti. Ne vidim ih uopće. To da je slovenski server, možete primijetiti i ovo. Donirajte tukaj. Snimat ću sad Skyblock. Opa, ne brist. Ali ja sam bolji. Kupim smeće. To, nemoj. Kako laga server i čuj. Ne mogu pojeti onog kita pipi. Uzrušagat ću njega. Koji ima puno bolji plijen. Moram ubiti bar jednog. Sad mogu umreti u miru. Ne, opet sam zaglavio. To. I ništa, to je bilo to za ovu epizodu. I vidimo se u sljedećoj. Doviđenja!